Best collection Mizo channel akalo lom chuwa tunlai chu Middle East boruak khovelin an ngei vena Israel thuthar chhomek zela Hamas silai tung turin ni somruk chung Benjamin Netanyahu chuan hunape chutianga antung lawani chuanin an mission an final mission ti hlotlina zo fel lo antum omje chu Hamas ho noi bo lo antum tina aniber chutiang te chu thil thleng ania tin United States le Iran in kara boruak tang takala chun zom zel Iran hnai tuipuya US in do long rual an la thup maya an la jason lo Iran in a nuclear dila pom lova chutianga lo thei lo din mun a thlenga nia che chuak ngal mai thei turin thupe kan dong vek towa chuti lai chuanin US in do long man tauber Jirat Airfield le athui ruaiten Iran lam haron pan ve mek boka chutiang chuan aircraft carrier panni le an mani zui tu te Iran nep turin an phusa dona nia apui chhoviau mai thei ni chutiang chuan Iran chu US beina noya anom thut mai thei ti ania ama ero chu Iran hi anom hle don big lo US beilai hian arbo man ta mai don big lo ti chu kan riat vek kha tuna pangin US an che ni chuanin Middle East US base kan beidon kan missile ka phak vekan omani ti te Iran lam tong kamani tun tuma hian Iran cheta se Middle East US base khoi nge an beidon ti helai Middle East US base te thlir zauna kan nei don Middle East hian US hian khoi huna nge military base naval base le air force base te anda Iran nuclear ka phaka anom chiam ti te chutiang lam hoi chuan tuntum video hi kan han koi herle dona Middle East US sipai kan lu chil tlang dona ni ber mai US hian khovel ranga military base zasari chuang zetan nei ram rang som pasari chuanga chutiang su US ban seidan turu dan le super power nei ang hiala kan soina thin pakhat chu nia US ram chunga chau hian US hian sipayan da lo tina ni chu khovel som pasari chuanga base zasari chuanga hian US chuan sipaya moi to kan da veka ral thuam thatak tak air defense te missile te thlona thatak tak te an chhop vek bokani khovel pelama US chuan be pui thlak don ta se US atang an thlo chu kherangai lova chulai naya an hunma te chu US chuan an mang mai don ania tin aircraft carrier hi US an nei nual boka heng ho hi tuipuya tolin khovel pelam continent dang tizok tiang continent danga buena jingfel turpon a aircraft carrier te hi a strike group rol tenen tirin chung ho chu tuipuya airfield kal thei kan tiang kha ania chutiang te chu sarkar te naw te utan phei chuanin ne chi an ni lo chutiang khop chuan US hi abana saya tunruma hian Middle East US in enghmuna nge base an nei ti te chutiang lam hoi chu kan han thlur bing vele don ani kan video te en tu ngai tu in like kan claim thina like lama khan han tei male de hlekela ti kha thanem ngai thua kan han ti revele ni January sang ni som ni paruk thleng hian US hian arampo na sipai jasari somnga bor vele nei nia chu tania khovel rang bial somriat chuang US hian ma an nei US sipai te hian ram chung le rampo na zatel sipai an en kola US Army soidan chuan South Korea Camp Hamspree hi rampo na an base lian berania azau zonga chuan a lian ber kumsang ni le pakhata tang khan US service member US pona hian engamozat anom thina maktaduai khat point pakwa tang maktaduai thumbor vel Afghanistan South America Middle East le chutianga khovel danga an base hian an ommek nia soi ani military base chu engeni sipai puitin soila afia ngal mai ome component pakhatema direct US in an enkolte ania tin anram component pakhatema itememo US sarkar in a direct an enkolte ania chuti line sipai an dana ram chuan chula US base te chuan mangtang kai ve thei boka chutiang chuan dan le don an siama agreement te siamin Tren khatero US tan chau US sipai tan chau man thei te pom thungani chunga te chuanin indona atana mun poimo chantirin sipai training nante US jet velna atana rem chan na mun poimo tak henglai sipai te hi ania training ground lian tak tak oma command center ngal boka providing ground emo chudengang mamo pek chuana sipai jet velna rang mamo pek chuana center ang chi te po chung sipai hmuna chuan bun de uvek ani boka air defense thatak tak bun hania thlona boka naval base te air force base te chutiang chuanin US engemaw zat an nei ani ole
Al Udeid Air Base a kan lutang Middle East a US sipai hmun lian ber Al Udeid Air Base anti thin kha ania Qatar khopui Doha simthlang lam sipai hmun pahnih zinga pakhat ania Abu Nagla Airport tia hriat ani boka he hmuna hian Qatar Emiri Air Force United States Air Force United Kingdom Royal Air Force te le ramdang sipai engemaw zat anom ve boka ni US Central Command hmun pui pakhat ania US Air Force Central Command hmun pui ni in number 83 Expeditionary Air Group RAF te USAF 379 Air Expeditionary Wing omna hmun pui ani June thla sanghele som pasaria media report a khan US le atho pui Al-Qaeda baya thoklang te khan helai hmuna hian sipai singkhat sangkhat chuang zet kha anda Operational aircraft as a chuang zet helai Al Udeid Air Base a hian sangni som pasari som paret chaukan an lo da to ni June ni somni pathum sangnele somni panga a khan Iran chuan he base hi missile mangin an bei ani kha achan chu Iran le Israel in dona khani som pahnia kala tin US khana toplama khan B2 bomber mang khan GBU-57 anti massive ordnance penetrator MOP le hnoi bunker khong tak mai khor chiat na chutiang bom engmozat kha Iran le hnoi mun ma ti chet nan khanan manga boman thla ka ni chu bom thokna tak mai an thla ka khami phubalak nan khan Iran chon Qatar Al Udeid Air Base missile mangin an lo kap ve to ani chu June ni somni pathum sangni somni panga khan ani amma ero chu thilti cheta nei manglo nia soi ani United States Air Force chuan kumsang has gosum ko pakhata operational disaster storm an kalpuina khan helai hmun hi hmun poimo takata nan mang Qatar le United States chuan Defense Cooperation Agreement an siama chumi noya chuanin Qatar po hian helai hmuna hian sipayan da ve bokani kumsang has gosum ko paru khan Qatar chuan dollar tluk la ding on khat chuang sengin Al Udeid Air Base hi an din thar le US chuan chuti laya a base chu kumsang ni pakhat September thlatop lam khana mang masabera chuti lai chuan US Air Force USAF chuan Afghanistan an na thona tur chetan lakna khan helai Al Udeid Air Base yan mang tangkai view boka US and Middle East a sipai singli bor vela nei nia chutania US Fifth Fleet thi Bahrain an oma Kuwait Bahrain le Qatar te sipai singthum bor vela no mek nia chutani boka Qatar telin United Kingdom chuanin asen soza asomruk borvel he Al Udeid Air Base a hian an mangve bok nia soi ani Al Udeid le facility dangte hi US Central Command Area Operation Logistic Command Basic Hub atan manvekan nia Iraq te Afghanistan te Syria telin ramsang sanga US Operation kalpuina atan an man tangkai pakhatani Royal Air Force chuan helai hmuna hianin sipayan da boka sangni pali sangni pakua in kar khan British Royal Air Force te chuan helai hmuna hian transport aircraft te fast jet aircraft te chutiang chuan da in operation talik Iraq wara khan chetan lave boka operation herdik war in Afghanistan ate po khan US nena thokdunin malakna UK khan local pui ve to bokani hemhuna hian Royal Australian Air Force te pon thlona tren khatan da ve boka chutiang chuan Al Udeid Air Base hi US en kolni ma se Qatar sipai te UK te Australia lampon munma atan an lo mang ve tho ani Doha pona thalera omania hector somni pali zeta zaw Al Udeid Air Base hi US Central Command forward mun pui ani khochaklam Kazakhstan atanga khothanglam Egypt thlengin hei hian atuama US sipai na thona mun poimo takania Middle East US outpost lian ber ni in sipai singkhat borvel an omnia chut ani Iran missile ka awang khan helai mun hi an lo boi ve veo to ni kha kumsan le somni panga Iranin Al Udeid Air Base kha an baya amai ro chu chetna lian a thlenglo nia soi ani kumsang ni somni paruk kumin kumtir lam khan United States le Iran in kara buaina azwal zela wangin Qatar Al Udeid Air Base Middle East America sipai mun pui bera hian US sipai te chuan invenna thar air defense thar an ron chop thar na sa a US military transport mangin sipai bungrua mamo angte hanon thiarlut zut mai nia soi ani bokani Patriot surface to air missile system po helai Al Udeid Air Base hian an da thar nia soi ani boka hei hi Iran ina beithut laka invenna atana an ti ani Patriot missile te hi static launcher station a in bun reng ai chuan M983 heavy expanded mobility tactical truck a da an nia ta chuanin munrang ranga an man na tura phurson mai thei turin chop an ni Al Udeid Air Base a hian January thla ai chuan February thlatop lam hian
thlawna atam zawk nin satellite atanga thalaka atang chuan a langa US Central Command hian invenna tan chau ni lovin indona lian tak Middle East a thleng thei ani wangin chuta hmana tan chuan ral thuam rang hi an chhop ni a soi ani hetiang patran hi Jordan ate Saudi Arabia te Oman ate Indian Ocean a Diego Garcia Bay sa te po mu ania US hian chung hmuna te chuan ral thuam ada tharmek ni a soi ani bokani Tehran hian Gulf an hmun ma Bandar Abbas a Iris Shahid Bagheri drone carrier ang chi naval assets an phawlanga chutiang chun Iran po hian ral thuam thar an base ate an da ti hriatani bokani Middle East a US base panhina kanen hole tur hi Fifth Fleet hmun pui United States Navy te hmun pui ani square mile makta doi ni point panga borvel jeta heng ho hian in mo phurna han keng ko Persian Gulf te Red Sea te Arabian Sea te Indian Ocean hmun then khat te chutiang zong huam chu Fifth Fleet te hian an enkol nia soi ani Bahrain a US Naval Force Central Command chuan commander le headquarters anin trom boka Fifth Fleet hi US Central Command CENTCOM Component Command pakhatani bok kumsangas go somli palia indo puipan ni nalaya din he Fifth Fleet hi Central Pacifica Japan sipai ne tura US jet na le chumia mo phurtu tangkai takanni be puithlana na satak helai hmuna hian athleng thina Marina Islands campaign te Iwo Jima te Okinawa indona te po helai Fifth Fleet hmun pui atang hianin malang na local pui thinani kumsanga zo somli pasari khan tangrual ramte nena chanhu kum ni hnuwa helai hmun hi het zo ka din chho ani ta kumsomli pariat chung zat tho hu ani hnuwa Fifth Fleet hi kumsanga zo som ko panga khan chakzo ka thuam thar ani Global War on Terrorism a po helai hmun hi atangkai via vakovel hu pa helpol dona konga te helai Fifth Fleet hmun hian poimo na takalo nei to boka Middle East US Naval Power Project la chhun zom mek zel zinga mi ani kumsang khazo somkwa pakhata Gulf War masaber lo thlen ma khan Persian Gulf bial US Naval Operation chu commander Middle Eastern Force inan lokai hroi thina he pol hi Gulf War lai khan 7th Fleet and the Western Pacific le Indian Ocean enkol tu te khan an lokai hroi thin bokani he Fifth Fleet mun hi NSA Bahrain a oma chu Manama Bahrain hunani in Atlantira chuan Aircraft Carrier Battle Group CVBG Amphibious Ready Group ARG tele Surface Combatant Marine te Maritime Patrol tele Reconnaissance Aircraft te Logistic Ship te danan man thinani sani pakat September ni som pakhata US in be puithlak na lian tak an to nu khan Operation Enduring Freedom US khan kal puya kata khan tui pui lama chet lak na ta US khan mangtang kai vio bokani Fifth Fleet Force hi kumsang ni pathum tir lam khan member han thatnem lai bernia soyani US an aircraft carrier panga han lo ho sa amphibious assault ship paruk zet mai te chulai hmuna jonan thleng boka Marine Corps Air Ground Combat Element te escort le supply vessels te le Royal Navy vessels thum borvel zet chulai muna chuan Fifth Fleet mun ma hian an thleng khom nge ani helai Bahrain rama Fifth Fleet US Navy mun puya hianin indolong rol rang naval vessels te strike group rang te littoral combat ship ang chi te le USS Canberra te chutiang indolong hoisar tak te da hania destroyer hi USS Gridley ang te USS Lena Sutcliffe Higby an tiang te da anni patrol force Southeast Asia atan US Coast Guard patrol long te po man hania tin carrier strike group a hian USS Nimitz te pon an lo tlo to USS Theodore Roosevelt CVN-71 te pon an lo tlo to bokani US sipai mun Middle East a apathum na atana kan han thlir hole tur chu Ali Al Salem Air Base Kuwait ami hi ania US sipai mun pui Air Force mun nia soi ania Iraq atanga ke em somthum pasari borvel chawani ria ang dewania Al Zara simlam ke em som panga borvel hla ani he Airfield hi Kuwait sarkar ta ania Operation Southern Watch le Operation Iraqi Freedom nei lai khan Royal Air Force le United States Air Force le United States Marine Corps USMC tele thlo na lam en kol tu tenan lo lua to anhuwa US le Kuwait hian inrem na tasiamin US hian an lua zuita hebe sa hian Operation Talik lai khan Royal Air Force RAF te po
hun engemaw chanan lo om to bawk ani Kuwait Air Force tenen US Air Force te helai hmunah hian an lo om chhun zawm zela helai base a US Air Force unit lian ber chu 386 Air Expeditionary Wing nia soi anni Iraq in Kuwait a beilai khan Ali Al Salem Air Base chu mun poimo tak ania sang khazuko somko August thleng khan Iraq in an lu alo Kuwaiti Air Base om chhun ani tia soi hani thina Kuwaiti regular claim test staff officer te le base commander General Sabri Suwaidan te Saudi Arabia Tranga Resupply Mission kalpui turle chutianga buat sei tur chuan an om bokani Operation Desert Fox le Operation Talik kalpui lai khan helai Kuwaita US sipai mun hi apoimo via bok Kuwaita US sipai mun hi tuipui zola tranga fit zali somsari pahni borvela sangania concrete runway pahni siamania metar sangni zakwa somriat pakwa le metar somli panga azaute tin metar sangni zakwa somriat pakwa le metar sangni zakwa somriat pakwa asaile metar somni azau chutiang concrete runway pahni chu athlur sung mai bokani chutiang chuan helai base hi thuam thar verengania hangar facility te po siamania hangar facility hi thlona dana tin soila dik mayome Eurasian F-18C fighter jet ada Europe lamhen an ronda boka base city lan ni in kumsan le somni khan Eurofighter somni pariat jet helai hian da ani tabok helai hmuna hianin Air Force 10 training voitam takan local pui to Hawk MK64 te loading taka test ni in 19 training squad ho anom boka in 17 attack squadron AA64 di Apache longbow training nan man na lo ni to boka tiang chuan US sipai le Kuwait sipai training na ta na man thin alo ni boka ni Kuwait a hian US sipai anom tamber tumin singkhat sangthum zanga borvelan oma abikin camp Arif Jan le Ali Al Salem Air Base te hi anom na mun ani camp Arif Jan a hianin sipai sangkua atanga singkhat velan oma logistic hub lian tak angin tuna hiana thok mekani helai hmuna hian Eurasian Air Defense System panni ada ania report ani Patriot Air Missile System PSC2 le 3 da ania chu Patriot battery engemaza ta oma PA PEC2 kanti Patriot upgrade zo ka hi GMT variant hania hi US sona chhop bok nia soi hania ballistic missile cruise missile le mel mathlo anate loka phlaturin anin ringreng ani tin Eurasian Sea-Ram anti counter rocket artillery and mortar anti automatic silai kap chuak rangjat mai khatiang kha an bun boka tin counter UAS anti melma drone mu chuana olsam takan mu chuana len ka thlakna ang system kha US chon helai Kuwait an base a hian an bun boka chutiang chon ral thuam thatak takan nei in Kuwait a hian in camp Arif Jan a boka hi US mun ni in sipai logistic le armor hapatana manani helai a hian in mine resistant ambush protected vehicle anti MRAP anti su US chona da tin M1 Abrams tank te Bradley fighting vehicles te US chona da bokani helicopter hi USian AA64 Apache attack helicopter da task force Nighthawk thlop turin precision strike nei turle reconnaissance satan man thin ani bokani artillery le mortars da ani boka inferna tan artillery engemoza da ani Kuwait a hian Ali Al Salem Air Base US chuan nei boka hi Air Force ho mun mani in 386 Air Expeditionary Wing tena nen kol hania MQ-9 Reaper drone da ani boka fighter jet te bomber te rotating in eta hian an tum bok thin ani defensive countermeasures atana tangkai view boka air to ground missile bunania operational mission atana man turin precision guided munition rang da ani USian man rang ani zinga surveillance system helai Kuwaita Ali Al Salem Air Base a hian an da boka real time monitoring ti thei turin helai a hian ground control station lian takan nei bokani communication network a hian him takin air traffic control tower system changklung tak bun ania smaller man support gears a hian USian helai a hian sipai singha changthum zanga borvela nei kan ti to kha Kuwaita hianin Camp Arif Jan ania tin Ali Al Salem Base ani boka enga hian sipai sing chuang hanum mek nia soi ani polikhati chin kha Part-1 a handa taila USian khovel mun rang base tam takan nei kan ti to kha Middle East a po hian base enga moza tan naya ti hian tuntum video hian kan han thur binga
kan han thur chhuak ania heng a hmun hma te hi Iran missile ka phak vekan om ti hi thil dik ania Iran missile han ti khan Iran ballistic missile thren khati KM sang ni chuang ka phak ti an nia chutianga KM sang ni chuang te chuan heng lai Middle East US base te hian ka phleng thei vek thung ti kha han hretai la amai ro chu chutianga Iran ron che thei ni wangin US chena base veng him turin air defense thatak tak an chhop ti kha hretel tabokila ha tho me Part-1 kan zawa Part-2 milonga changle